anya di kinunam ha, inteng. Nanguno di kinunak ba na? Insulsul ko, jay luko at tao, iti kalabos kung karsil. Anya, kat nudot-dot kanumat lang ti manok ni ambong tinaala na. Nakatayab kanumat, di manok. Agpapagpay may sa adot-dot ti kilikili ti manok tinaala na. Nakay papanana ang nagtagaw. He is tuloy the chicken feed. Panang! Ay... Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Mayat at talaga. Ay nalamuyo ti karabukaw. Wala ka, Angkal. Umininom ka iti arak. Idin totally kurban ita. Saan nabali ata dito'y matbalay? Wala ka, Angkal. Intun kwan, at na makakita kan ka, kit picturean da ka. Delikado ka. Kunak mat adito'y matla ang balay. Si kalaang mat ti makakitkita kanyak. Apoy, ipulong nak aya. Saan mo't kit di Alakit din. Bukbukam tabasa. Ta uminom kamit ka na kan. Pangikat iti banaw. Manjak, Angkal. Ang mga nuad na makaangot kanyak di tadalan, kat ipulong dakpay. Isupay apagparikutak. Alangarod, makabuka. Angam siya. Uminuma. Basit laang mat. Antay, bagaan nyo man ni Angkal. Tanay, adumat ang tiliban na nga arak. Ang mga nuad na makakita kin kwa na, ipulong da. Kapitan paimot nga raud. Ay, namin anon adinilaw ko kwarog. Angam ko na adito'y kanulaang matbalay ti paginuman na. Kan saanen arumwar no nakainom. Saan na may bagaday ta, antay? Kasanaw nuad da emergency dito'y barangay. Alangan asan arumwar, kat iso ti kapitan. Makaumati ka na yun amang palagip kan kwa na. Tauray palagipak, agsyat matlat ta. Basta diyo itulok arumwar ni Angkay lo nakainaw, mantay. Ay, saus, kababain. Kapitan paimot nga raud. Marikwanang, gumatangak man iti assign. Buwan maray, manaw. Na. Agpadatamot gayam anak kamas. Ay kwa, balor ti 5 pisos maray. Anyat ko na maray. Na kasanumot ngamin amangag mo. Kat nagadayo ka mag. Ay na maray. Naskan nga agiin na dayo-dayaw. Social distancing, ako nada. Tapnusan tayo akas ka rin na amakaran. Nubilang tanda COVID. Apay ngay iti daddo maalugar. Kat agiin na si dagdamag. Nang runay jay palingki. Ay na maray. Awan kas itagtungpal itibilin ti gobyerno tayo. Tapagsayaatan tayo dayta. Sige, ibagamon, nanyat gatang maray. Na balor ti 5 pisos nga asin maray. 5 pisos nga asin ti gatangam. Ay na, saan aklaro ti panagsaog ta naka-face mask ta? Apay ngay maawatak mo ti ibagbagam. Kat naka-face mask ka mo, maray. Mala, agin nanustan maray. Ag kinaawatan talata. Mala, ikang kaitiasin a balor ti 5 pisos. Sige, maray. Kan ikanak pa iti balor ti 2 pisos nga asukar, Sige, maray. Kan balor ti 3 a mantika. Balor ti salapi a bitsain. Kan balor ti 3 a buguong. Kan salapi a kape. Naa, pasig ating Amumot a nagrigat itatibiyag. Ta saan tayo ang makatrabahaw?
Naka-quarantine tayo lata. Sige. Makaawat akmot kat. 11 pesos amin ti bayada, maray. Money down first. Sakbay nga ikan kay tigat-gatangan. Ay, un maray. 20 ti kwarta. Isungada pa isuklay. Kapitan, apay nga agat arak ka. Agawid kan, kapitan. Amangan no da sa bali makaangot kan kakat delikado ka. Ibagadan ton a kapitan a nakainom kat madamatili kurban. Gumatangak la iti arak, maray. Ay, awan lakok nga arak ita, kapitan. Naibusan sakbay ti quarantine. Ano? Agawid ka din. Amangan no da sa bali makadlaw kan ka, kapitan. Kat i-report da ka. Delikado, kapitan. Nanay, pinagadumot tinday ta ilot-lutong banang. Nudwa tamot amangan. Tawan mo't anak ta kadwa ta kumaamangan. Agat arak ka, intay. Isa na bali, ta patikim-tikim unlay, banang. Ay nainteng, di mo lata maikat ti arak. Isa na bali at sa anak mo't ngagbarbartay. Agura ka. Sino ka di manandag iti warasam iti taraon? Ay dagiti mas narigrigat ti panagbiag daangem data. Andi? Kalpasan ti panaglutok, inak to iwaras ka dagiti mas narigrigat ti panagbiag daangem data. Kasta? Maasyanak kadakwada inteng. Nangruna taawan mo't talaga ti pagswelduan da. Saan da ang makatagad ita? Tanas kan mat nga agigan tayo amin iti unag ti balay tayaw. Sa bagay baka mukha nga radungaw. Ang mangibati ka iti sidaag Tay nakita iti barangay haul. Ay pangaasim ta saan ka arumwar inteng. Na. Di ka agar aramid iti pakadadaulam. Agat arak kakit din amapan ijay barangay hall. Winit. Saan ako namapan? Matulog akit di. Oh, adtoy ti para kada kayo. Sapay ko tamabsog kayo. Agyaman nakong. Nagdakkel at tulong kada kami kanila kay kuda ito'y intid mo. Sino ka itayan, basag? Siyak ni Banang, tata. Ti asawa ni Kapitan Inteng. Si ni Silvana. Uwen, tata. Ay, amom ka di basang. Inaw-awir kay diubing ka. Ay, kasta ka day, tata. Ay, di mo taktaken lakay. Tado pa'y timapan na warasan. Sige nga, Rod. Nana, tata. Tainak pa'y ikan dagiti daduma akaarubayo. Wow, nakong. Katagyaman kami iti intid mo. Ay na banang. Agyaman akunay dito intedyo. Tatalagaan na ibusan ti kwarta. Kaasimot dagiti anak ko atalo. Sapay nagbabasit dapay. Jakmut ida mabalin a panawan. Tapno inak mangiremedyo iti kanon me. No panawak ida dito balay. Ang mga nuan niya ti mapasamak da. Sapay nila kay ko. Kat adda ita ijay Manila. Nalockdown ijayon. Ala, ikan ka iti taraon nyo ita a lunch. Kan para inton rabi Tainton bigat, agpaituludak ka ni Kwarog iti bagas kan dilata asidaan nyo. Ay na, agyaman nakatalaga na banang. Wen, agtitinulong tayo. Nasayaat ka atao na banang. Awan sa baling nga agtitinulong no kastoy atsyempo ti krisis no di da tayo nga agkakabaranggayan. Ala, mabitlaan, taikan kan iti taraon nyo nga agiina. Aw, at tuwin tim pagatang yung nga agas, kan gatas ti anak mao, virawn. Agyaman na, Kwarog. Diyak ngamin makapan ijay ili, taada baby. Maawatak, virawn. Nang runa kat awan pa'y nila kay mo ditaoy. Uwan nga, Rod. Ada ijay Manila.
Kit imbag lakit din Taadda ka ang mabalin ang maibaon. Malang arudan. Inak pa itulod dagiti daduma apaw eh. O sige, agyaman akmanan, Kwarog. Kwaraw, ayan na nga itay impagatang kukan ka ijay ilay. Saan ako na nakagatang na natuyang? Saan mo't ngamin nga importante ti pagpagatang yaw? Tabako mait. Day takit din tinaksap-sapulan ni Jachindaan. Importante ang magatang ko ti daduma apaw eight. Ngamin, pasig nga agas, kan gatas ti maladagan. Anya kamutan, para may salaang mat abulong ti tabaka. Kan may sa, awan mo't kwartam nga inted mau. Kunak mat abayadak taw intunyag mo. Inakit day, tay inak pa ito ti daduma apaw eight. Ha? Aw, abday tantay. Naikabil ko amin ang dagiti tarawon iti kartaon. Ala, ipantangarudan ka dagiti agkasapulan iti taraon. Sige. Ala, Intan, isuot mo tamask mo tamapantan. Unan tay. Mayat Ang may mayat ko mati uminaw no awan COVID nga agraira. Ta saan na maiparit ti arak? Salbag da ito'y COVID. Nuapay kat nga min nga da COVID. Parigatan na dagiti tataw. May ibus kaya man ti arak ka. Sapay saan na mabalin agumatang ita iti arak na maiparit. Adya kita saan na mabalinin? Posible. Nakat gumatang ijay ili inton maibus ko to'y arak. Oh, adtoy ti para kada kayo asa nga pamilya. Ay, agyaman kami, nanabanang. Atan kanin dagiti anak ko. Ay, nagrigat talaga ti single mother. Ay wen iso nga rod asikat ti may sa priority ang maikan, di na. Taamok ti kasasaad mo iti biyag. Nasapa ka, anabalaw. Agyaman akmanan, nanabanang. Amaw, marikwanang, nasabat ko ni Kapitan, agat arak sika. Anya? Wen maray, dinamag kuno papanan na, kat kuna na nga importantay. Ay, sigurado ka anak kainam. Wen kunak mo. Ay, Ala, ikanakaw iti may sa noodles, tain inutek asidaan, talo nga aldaw asidaan. anya? Inutam asidaan ti may sa noodles iti lasod ti talungal daw. Katwan kasanuak nga rod ang makatrabahaw, kat naka-quarantine tayo nga raw. Nala, wan man laangan. Sige, ikan ka iti inam nga itlog. Talo a sardinas, kan may sa supot atuyaw. Umda siguro matdaytan aging gaamalpas ti quarantine. Numalpas Angam. Thank you, Maray Thank you very much. Ay na, ay. Naasi kagayam iti padam a tao, nukubid, anya. Ay katwan, agtitinulong tayo, mare. Angam no maminsan, at dadagiti kasken ka ama pagsamantala. Ha? Wen, mare, amamukan. Nala, mabitlaang tapadawatan ka iti itlog, sardinas, ken noodles. Libre, mare. Angam italaang tada ka nga rod rason. Madamati krisis. Ay! Agyamanak, Maray. Thank you. Nakasaganan dagiti maiwaras ka dagiti kabarangayan, kapitan. Kumplito ka dimit lang, kagawan. Wen, kapitan. Bagas, sardinas, asukar, ken asin. Nakasagana ka din ti listahan dagiti maikan. Wen, kapitan. Very good. Kain adan to sag hahaf kaban iti tunggal pamilya at talaga nga kasapulan. Wen, kapitan. Naibaglakit din taadda. Kadikit nakakaasid dagiti tataw. Alakit din. Kitaan yung dagiti maiparbag maikan iti sag hahaf kaban. Wen, kapitan. Sa dino ti papanam, inteng. Nakapulas ka, mate. Ay, inak ijay ili adungaw.
Indak agatang iti masapsapul ta. Tani, awan mo't aminin. Kain padasak man mo't tigumatang iti pineapple juice. Maring mailusot ko. Pineapple juice. Sabalit ti pineapple juice mo kat inteng. Naa. Ay, balbalaagan ka. Di ka agin lalaeng. Di ka agar aramid iti pakaisag makam. Indakit din ta sayang ti oras. Tas ken na makagata nga kadagiti importante. Masapsapul ta. Ala, ang di mo liplipatan ti face mask mo. Ay nakagata nga kung iti anak. Asino ti mangibaga nga arak ti anda dito'y ikaw bang abit-bit ka. Asino nga ti mangipagarok nga arak ti gim ko. Mabit lang, Manong. Mabalin ka diya kita tilinawon ti ikobag mo. Kas lang min sabali ti pormana. Kan saan mo siguro adakas no kita tilinawon ti ikobag mo, Manong? Kwa, apo pulis. Kwa, apple juice data. Apple juice. Sige, kita lang data. Kunak tubay kat. Ha? Arak talaga. Gusto ganti ko natin nakakita ken ka. Gimatang ka kano iti arak itay. Sige, ije presinto. Anya? Amo mama iparit ti arak ita. Ngem gimatang kalata. Saan na mabalin? Sak ni Kapitan Inteng. Saan na katiliwan? May sa kapay gaya, makapitan. Pusasan ka. Apay ngay? Saan na kapusasan na? No! Ije presinto ti pagpalawagam. Saan na po pulis? Saan na katiliwan? Agin inumakla iti arak iti rabi? Sagasalasan, tapno makaturog kan agas ti banog, agas ti kubid. Awanan ti adupay asao. Agpilosopo ka pa'y. Kung saan na katiliwan? Pag-asip apo pulis, maasik ka kanyak. May babayinak no tiliwanak. May saak pa kapitan. Swadi naktiliwin. Ay na, kapitan! Todas mo ita asumabang. Nagturad kamat ngamin agumatang iti arak. Idin to talikorban. Ay, kapitan kapay mat ngarod. Anya ngay ita, tiniliwdakan ti pulis. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin only abida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. Thank you iting kay panagdingeg iti kalkalpas a drama. Ketap nagtultuloy iting kay panagdingeg, ag-subscribe iti YouTube channel tayo. Ti DZWT 540, DZWR 99.9, ken iti Facebook page tayo, ti Mountain Province Broadcasting Corporation. Siak apo ni John Ributazo from Pito Bukod, Benguet, ti mga akam, iti kwarog, iti drama A Kapitan Enteng. Don't forget to remember, like, share, and follow. Ag-subscribe kayo, kan pakipindot matan ti notification bell. Tapno updated kayo, kadag iti drama, kan programa ti istasyon tayo. Dito kayo, tapno klaro ting kay panagdengeg. Original data.